Hey guys, dimanche passé ya, mwen te pale nou de yon eksersis ki rele shadowing exercise. Se yon eksersis pratik, yon eksersis oral, kote wap tande sa moun nan diyan, epi wap ese repetel jan di la. Jodi ya, mwen ban nou kek kontenu ki nou kapab utilize pou nou fe eksersis sa. Si ou se debutant, fe eksersis sa avek program listening pou se angle ou la fe ave ou yo. Lèl fin korrijel, tande audio a phrase par phrase. Epi repete yo jiska ske ou dil bien. Si ou gen nivou nan anglais deja, challenge tetou avek kontenu ki fet pou moun ki pale anglais, tan pou film, seri. Men kek exemple. Friends, Vampire Diaries, 13 Reasons Why, Notebook, Chemical Heart, Everything, Everything. Fin gade sen nan, apre retounel epi aktive sous-tit la. Apre repete phrase la, jan yo dil la. Ou ta reme apren anglais ansama avem, ebyen kontakte m. Mwen gen klas pou debutant, mwen gen klas pou moun ki gen nivou avanse.